Abarim PDC ke asong atumben karbeng long Mas Council CM Dr. Tuliram long hangaphan karchota. Nizang karbeng long Mas Council CM Dr. Tuliram long hangamit hanga bohalong abarim PDC ke asong atum chelang petpen karbeng long Mas Council CM Dr. Tuliram long hangaphan karchota. Athi alangli rongkhang LA pen MLA kachpate dun jia phanpura BJP party pen MLA ticket chepalong dun thega jok abarim PDC ke bitung atum bentami karchoda majai me kiteng pot. Lason si Robinson Hanse Dongkamukam nominated Dongkamukam Municipal Board Commissioner pen Patio Pipon si Dr. Tuliram rongkhang LA pen MLA ticket chepalong dun thega jok abarim PDC ke bitung tu pen karchoda majai me kami teng pon pamil. Lason si PDC ke Ranjit Kathar ex in charge pen lam heke paklang pon ke non nang ke lechi MLA ke babu ke PDC ke do almate ke das ke do anatum pen anstami BJP party long si cherap chita dun to alang lista me minong wila to eto mo show mai long lista kasi non ke bang silong anstami alang lista me non committee long eklem dun pen dak ilitma ke dars pan chelang on fokusi alang lista me do we pansta me chingi jithan pen si minong we aku nil to bang surap pen itu nama cingrum lagi ambil tu rongkang ini rongkang yang lipan ke delong pensil itu ekspedisi ke dars ke dugowi dak wester yang longan itu cingrum si alang lipan welcome lo mate alang lipan kaculu sana alang lipan pilot asi neldum pan stami lebang so war sign apa plan enil tu masar stami Dr. Sarsing T kai non hedjong welfare council long langli ke japon nil tuma chairman lo langli na khateng ben pinong wedak nil tum artuke kan along CM Sarahem along sinil tum tadu wenang chingrum si langli nang ben khateng ben tum claim lo asi kebang jilangan stami non kebang ji prang election long stami nil tum Dr. Tulam long hang long si cherap dun po ansu se ongdung abot ben iltum dak ekspedisi ke korte tum anstami ling sipet ben sin iltum choklem don pusi bilong wen iltum dak nang chingrum